Bismillahirrahmanirrahim. Muhammedur Resulullah وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ. Selam olsun peygamber sevdalılarına ve bu meydanı Muhammedi aşkla dolduran siz değerli konuklarımıza selam olsun. Ey peygamber aşıkları, ey gönlü Resulullah'ın muhabbetiyle dolu olan ve bu yüzden bu meydanı dolduran değerli Aydın Ocak halkı ve değerli misafirlerimiz, Peygamber Sevdalıları platformunun düzenlemiş olduğu Peygamberi Anlama etkinliğine uzaktan yakından hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. بناوي خداي رحمن ورحيم بشمار حمد والثناء قلب جانم ددن باي خالقي كمن ومكان به بين صنع يزانين باكرم وندنوهم حكمة وعلم وقلم. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selama Khudi, rahma Khudi, bereketa Khudi, ser heve hemiyabi. Ey evindaru hacı kiriye Habibi Khuda, hün bi khayr ve selamet hatın, sersera serçavatın. Geli hoşku biran aziz ve brumet ve kıymetli. بحد حساب حمد و ثنا جوی خدای ربن او خدای کوام جبونا اوینداری و حجه کرنا حبیب خواه لفی میدان ده کوم کرین و ام في کوم کرنا هنه بنزت میشه کوم کرنا اصحاب کرام اهل مدینه وقتا به هجرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام سح کرن هر روز به کیلومترها لبروی طابا دجوار دچون پیشیا پیغمبر و علیه الصلاة والسلام دچون هیویا حبیب خدا بین هیویه بیر کزوکا و نورها مبارک ببینن او حبیب خدا اجبر ظلم مشرکا هجرت کری هاتی مدینه و عین او جهاله به جن و زاروکا و به پیر و جوانا و همی دهاتن پیشا پیغمبر علیه الصلاة والسلام وقت جا پیغمبر خدا کتنا طالع البدر علينا تفدا قوتنا العربانا دانا امجينا خو ان شاء الله ابكو سببي بكم بينا مل فيدري ابجي عشقو ابينداريا حبيبي خدايا عجبا كان بنيرن او حبيبي خدا كيا عجبا كان چه درجه وي نازدكن عجبا افقكم بينا مجويره يترليه بس وقتا ام وي نازبكن امي بزن بن کو دها زفتر حرمت و سایگاوی لازمه دها زفتر کم بینجره لازمه دها زفتر لایق اکوام زفتر پای ریاوی هرن پای سنتاوی هرن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. 571'e bir güneş doğdu. Adı Muhammed'dir. İlk sözü ümmet. Babasıdır Abdullah, annesidir Amine, süt annesi Halime. Doğdu cennete
سیراج و نور پیغمبر رحمت و شور شرق و باشور غرب و باکور سلسل و سلجاماتی